This is Globo 20 Sharp I channel. We are here at the Royal Bafokeng Stadium, Kaizer Chiefs 1, Scotland FC 0. My brother, kunjani? Sikhona kunjani bhuti? Sikhona bayigama buya ku. Ntobe ukhondlo papa ngibuya eStone Cape eMomfre. Yeah. Mara ukuhlala nse Rustenburg. Uyibone njani igame namhlanje? Igame namhlanje bhuti ndiyibonile and hayi Chiefs idlalile futhi kakhulu. Andifuna ukuxoka. Yeah. Idlalile Chiefs. Yeah. Into enzoyikhalela mina yi1 with Chiefs ne. Chiefs. Yeah. Ewe iyasayina ne. And this season yeah promise kuba lento siyifunayo kuyo izokwazi ukuba siyithole. Yeah. Nabram nani ngomuntu okhala kakhulu mina. Ibhola ndiyidlalile. Yeah. Kanti lapho nalapho. Exactly. Mara ndiyabona apho fanele ba uEdwe khona nakhona. Exactly. Yabona khona ubhuti obegqiba kusuka la. Yabona istrike asina strike. Asina strike. Yabona iChiefs binga-eda umuntu oyi1. Like umuntu ofana no Mayela kanje. Oh yeah. Singabe sishaba. Ofana nobani Mayela? Mayela, Christos Mayela. Oh, yeah. If ngantholela la mfana lo mina nga happy ukudlula wonke umuntu apha emzini. Enkosi.